a dear Zania, any Mbavia. You won't have Polygongbe, you're going to Polygongbe. Taye me nya aho and fele. Log and I would so much that all if home a bono. Togi Bujirina. Togi Miavanya Salo, Professor Togi Damajena Liama, Alababa Polika do la Dufaa Kakaa ika yo inya Polygongbe. Your prophetic word are a cage Polygongbe. Togi Hogbetsotso Polygongbe. Mejiba Juana asi. Ni alaba Polygongbe a nuke wo herem. Alena glome a yo basara kano lo gana vusu maza toli fuma puna na lenyo gaka glo atonyo atoglo guhanyo kabilinia forms you know yenya the basis of African aesthetics. Hey, what's up? Lekenya domia miakata ni mo kponko mienya. You don't know Stoneboy, Everlove TV. Mi alem kuranwe. All right. Yo mi dakpa no abale na khomire apa ma fiana. Nyatape nyi bana mi mawu sobolisa. Nyi gba mi nyi bana. Nyawo fiao ngogbato du ma vio nyi bana. Nyi bana mi du klola e o le fia. So heo nyi bana mi. Nyatape nyada di tim la moji. Bevito mi atogbi ezawu ko nyara dara moji so mi apa Dufaa Kakaa nanglo dua pe ko Dufaa anya nu mi kana aro fanya nu ke mi kana bia nuta so mi apa mawo bola bana no lia nyam gbato mi ten kpo ni onya vi manu yika zona na nyeba mi bia nuta khamonao ko mi woni class suiba na Vosaro li, on l'a mis à 100. Si que là nous voyons, on y a des organes, on va se nouer à 100 format. Mania Hogbetsotso ta que mi ka Dufaa ro. Arayo mi to ko mi tona vlavo ha ko kane. Bia gba ya fa ma wo. Arayo na dollar ro li ha va ha mi ka Dufaa. Ka ka Dufaa ha mi ka fia fa ya Hogbetsotso mu che mi kero. Comme global togbi aroduto togbi gan honya e jame ke de do machine bi bami wa la ba la nya ta fama on fa klam la daw wo wi no ta dana konuo wo le duama e afia wo konuo la ha onya honuga afi ko popular name ono gbama go honu ha e ha togbi gan aroduto togbi gan honya banto yeru yanyi yeli duara fima e okuha fima odiro alaba ahina bia togbi gan arodu togbi gan fonya vajijia ado Hogbetsotso for do for hatoto anyi aro Hogbetsotso planning committee anyi bana miawo do ashima pla adua na miaru afoya mapo Hogbetsotso nuka te woru anyi ro ala bana to gbo committee no nye tanva yi ha mi po bana no mo yi ga ke ru anyi ha mare mi gbo ma mi ora ka ko mi awe mi jibo mi ora ka kla ma ho ali mi katamia aso ari ozefia to zagato ni ho nya nu gbaglo ba ye ma glora ka le pora uma ata fa Hogbetsotso for do mi wo ma nya ha mala ma nya vice chairman ahi mi bo mi aro mi to gbiga honya agba mi Hogbetsotso fa ta kpo mi glo nya rekato konwar ko wala Hogbe pak unchi ba magbo ke mi ro mi ha to gbi honya rego Hogbe paka oh mi mo ro ko mi si ba to gbi zewo ba o konwar wa ga Hogbe paka fi mata mi kpo mo mi ha to gbi honya rego fi mo avon ma yin du oto fi mi mi tu mi o horu ha ye to fi mana mi afi mi tu ya fa afia salaro aro mi afa paro ko le popo mo nto nyanyare people vavam adon gwe are mi re ago wonu ikanya wonu ka afima ajoko ba ye chifugari afi mi lo fo plan la do mi afu chiri
ko o avo ko nu mo miawe woni ko afia mo te fanyo ba ago wonu ko ya yo pomo ye pomo ba ya fochiri afi mi on fo plan mla do miawe ko e patro mi ra mi atogbe zawu fofo gbo ti kanye fonya ba awo numa ma ya jina na ma no te fanyo ba wonu ga ma nye ro fia ba nga ago fo no ma ro fia ma gwe tu te fa le kpore mu ma fia o danyo da fia yo ba zalu ko fa ka ma zalu etu nko ho nye hu gazo mai fia mala dono gbo yo me ga kama dono eto kopa o ihe oro capital do for moto iko na mo yo ridigara dono gboko iko ho nko ma ga kama yo kopa o me etu tanu li an te no yin ko nu ma no jivu mi to fia ro harago ga kavo ayo nye ro mo kha na yo mi ga ro fia ko e o gbaza ruma Dufaa Kakaa ko ni o kata o mo dogbe va vito nu gbidodo shikabana drela novi klo novi do magba yo ma kata adonu gbi no ko da ka ovana kaka ni ho kata yijia o modu gba togbi fanyam yo ho gbazan brochure nu mo kata o ha o ma da yo contribution avo ho gbazan brochure ho wo va yi ho fi wala na duo ale o klo mi to ngo chale o nye fi ana do gbo hu va sere agbama nu mo kata o no ma kaka fo ya ma to ya o click pa ko o da yo nkoma ye wo yire chi fori wo fe le Hogbetsotso the background ha o mate na o yo nkonye bane o amuru go yo to yo se ala ba sese no aro vovon ma yo togbi honya nko apo nkoro ne anye bane koni yo kata onye nu o ye jifun ko mi po ni ho nu gbagbanwe o je ba yo de togbi honya nko ra do nu mate e na mi o ha mi la jivo ye mi ro Hogbetsotso planning committee e mi ga ri ha plus si bo mi o ha mi anu mo na mi a rozanyi mi kata mi adri ye mi form a reconciliation committee ha bana wo pupu mi kata mi anufu ko mi apo reconciliation committee ha ye dere ya togbi asrembo ko ye ha to gbadashi ba ye to togbi tamaklo na wo a representer ye ga ka togbi tamaklo ha manya do totomra duomo ko mi o do yi hu jigara ka nyetenge ba karangu ke mi atogbi ado ihe ga zagbagba sesien aro pekpekple mi atogbi sri ko pekparo ko damaji zanwo ba vovu mali ko adaji ko ya nkaka won ba yi ko mi aba no fo plan la da o fie mi no la ha mi o mi o tape afie du azam ye mi awe no ngogba na ko no na mi etuero mi aro kwiji ba ala ba mi akadufa na mi ke ko mi ke na du akata ko mi ka fa ha poli ya mi ka ha aza moji aro mi avio dera moji ha ko vosan o sofia yi ko la ba mi asa ko Dufaa ye ka ko mi ka ni o ma ka ne ga ka ne ko kanu yo la mi afia ko nya mi kata mi aso asa vosan ho la du onko mi azora ngogba mia asa vosa yoke le ngogba kwa na iyo asoda ngogba tobi damaji le onyanwa adama ye adwa si ba Hogbetsotso planning committee alia pe miedo reconciliation committee ikafia ba mia afofu le gomama ikanya deka o pa akpaji marku le miafa konwi kamiwo ikanya Dufaa Kakaa kble etoya ode reconciliation committee a atamu gada akpa valia plus ba wolem kuda hamo katang na mia ade zoden gogba ye tukadare kama atamu ava ala reconciliation committee ya deka o pa habobo nya ba domai togbi sri ga tonlia ikanya awo mafia na Anlo afi togbi panya ika nye kwe ba juto makajman manana mai juto la gomama de ka o mava afi Dufaa Kakaa na avajia la ba madoma segomo ba amoyuka kana Dufaa cha bo ko nyaba ga akadufa fia akpoba poli ka jemile hafi pe ya mapa Hogbetsotsoza na avaji merko atanwa ko pa ya manami na nya salawana tan asi bobo ya ma nkoga na magle
Nya vieux hon tanga gble fuji. Akpe ikanye mia fo innocent papa go ba kle apoto Philip Bokoga o kata won la fama. Ye mama glo don go ba himiero a togbi ponyako. Emiero Hogbetsotso planning committee hako. Miero reconciliation committee. Ye do reconciliation committee amano lao bana wokpo do magaro na woyo nya togbi sre. Ble nya togbi ponya ko nya oraka na mikata mi roza. Ye mi omo dodo yi no jigere. Ye wo to togbi tamaklo bana or representer ye or correct fe ye mana bolo metatom de drum no mata pema baba yije okay ye togbi ado ye ha ro pekpekle mi togbi ga aba clicker akpaji somo fe anglome togbi ado fia gana clicker fia gana clicker ye glomele ga ka ye ha mi togbi na nye bon kaka roma nano ga kana ro ko blan ba fufu mali ota ba mama yijo ga ke m kaka yim ko albo mi ano ko no o ma fi ano tetekpe you know da ka o fe takpepo ta yi fo ko no mate mi ze ko no go maro la ba mi tin ga no totom mi atofu be albo mi kata mi do go fi mi ze no go ma albo mi ze no go ma ko na mo nya ba mi ze no go ma ko ka mi tetema fufu ko mi kata mi so raza ngoru nana me no yema akpe be na nyo kata madam na mi ka mi aga jona ade bubo de umana mi ga kama atro gade fonye Bokoga Philip G ba iham al committee of akpade ade dokum na mi akpaba aleke fonye Philip Bokoga merko akpakenele vie to kude mi afa Dufaa Kakaa fa anyawnu le anglong toma agbatabla tovo adha nukina tanwa agbolo akoko afu professor togbi damaji analia fa anyaji ika nyasalaw le tojinko sam le nyata fa ma blonde sigaraba le ri yelene afi choro chonaro e gba fanga kemi la duya wango gbayi wanya glom yela du fo chichire je manya chi onye do na no chi dami bana chi nya moyo la du nya pon tapo okay nya foge dodo nya pa roku chocho savo ye wo gaba oba aduya trozu akari o shi darafia nuji ba o klana du kokatana kpo nya ke ma je ma gbo baji ma gble na ma to chire gbo ba gba panga ke mi la ko ya to bi gan wa nya ton lia nya du to na anlo du ko na naka ma jo no nya wo ma to gbo ita kura aduya fa ngogba yi la Hogbetsotso azan Hogbetsotso zan ruru pa nya glo mi la aka tobi ga honya ala baba hunsino pomare watanu bono rakam la bago do ha photography yido ita Hogbetsotso zaru anya nu ikana aka tobi ga honya maraka mati fasira gara adara batu nimi tromanya gbori aduya mari rodu ya gomani amareu amagbeto mi atogbawo owe he fifia chori owe kukutre obo agbagba yo togbi oje adoga yo togbi wo afile ba duko dari ma wona jire ba duko na yo agba nemi aro Hogbetsotso za ye amaru gbogbombe dokegbo afi na Hogbetsotso za rufa nya gloma malana na mawo na biro kuba ama ya gbogbombe ya ye nya ma ikana ru na Hogbetsotso zari emi la fia go jigba
va pe eve kple 11 e kana tɔgbi sri ton la via eva jiji yo sona runa Hogbetsotsoza wo fo sala sin la fia nu ke hanya nu mi kpo to mi Hogbetsotsoza ruma oba na mara no nyere tafara na chon yo gba da ba na chon yo gba ko na nya ba nwo vele on to nya ho ita New York na gbegblem aba duona aba dumaviona mi kpoma jeshi demi ba mi aroro as far as mi apa ngogba yi plus mi Hogbetsotsoza ruwo o dangba diaro le dama da gblam moji ba roro mo na vao e kan mi alan ku dan wa mi le committee a o me le Hogbetsotsoza ndu chofa akpa kple bi de kema vo vada shina via ya o ngoma ku kere blogger no da kanya bia malenye ba o mo yo kana za rumre cho mai vo vada shina via re mi apa vire abadu ni ta nka jio dado yenya ma ya be yo awo ajo mi aro ko boji fo nagbo ya nke ajo mi aro ko boji okay asegoma abadu na Pemia zaruma mi dogo chuma na mi yi mi tu school order afungo jire okay asegoma mi tu do yapara afumre mi de mi no vi suku jire mi na scholarship revire ma nesi training mala suku anu yakata via e ko shiga ko nesi training na mi agba nesi training mala fuma amu ajoga chuma suku madamre aka ya yan lo onure tu ko ban kuma kokonya suku ma aka ya yan lo on ne remie Hogbetsotsoza 30 pla computer reka mo aroma aton fe darba computer lab 30 o ngro Hogbetsotsoza 2020 aro 2022 redia ba konkuma na mia yes anu oli fun mia ta to se mia glo kaka ma je ma ku pa ya ni amuna se goma bari ayilia atalini adore kama choko vajeo aduya ko ametu aduya klechi eme kana ro duya gomania yenya duto to nya banya ya to bi banya ya ye provia oju e chu wochi na to bia go koli won tasasa pa poplote yemi zo mo chu to manya pa no manya pa o da dan pli mi hu mi fa ro fi ya goji ka fly bandra na onya ba ma ba kloma ikuta pe me we ba na matrozo koto ya to bi wanya ai kono vala duya amogaro zon plire kaka manya amama o ma na ojije ma ba o ba yo globa yo nya duya to yo ro duya go manyu kaka maroji bi oblinu to nya to bi ga wanya afu ne onye ba wo don lori ne onye ba ka fly bonde enlare ye a don nke kare jinore kware ma fia ba aku na kasia nyonyoga na wo don lo ma fia ba ku ka fly bonde ne onye ba orofia ye faro vai umu gate rio afia wa fia jikma malio afia wa fia ma paropa malio ta kokuli ajibe ya na mienya be togbi alujuto vanya ba fa jikiali gongongon la Anlo anya gbona asagama malipleo ita ma jema globa togbi ga vanya gbanto ye choduya emi yi wu nka ko fa yim utonya ba Anlo ma afianya ma yi na ne mako no na bobo ko na afia yi re kopa ko o garu na afia no makon anya go masama na rola na ma dalaja avalia ayi re kopa ba kpara kala fa shike bla shike vendre ma no garu adalaja no makan apa ikana kliro akama no bobo yo asagoma 2011 afmi o garu mo fia bu burata ba ita anya nusasa ba
kana adala kafla abanya gbanto yire kopa mi tu nu ma ba duko anlo duko na afi mi va ro banya ba velia asegoma afi mau banya velia ba yire kopa mi chola ya mau ga nto ga vamian ma pau ugacha ania amba untepa ye ugarui ajiji ba ma untepa yinya maka enye tobi banya tonton ya la jivia okay iba bloma la ba no funku la fawo kule amla daunchi dika nenya ba tobi banya fa akpaji bloma majiba kala shrifa akpaji de atanwa kona na mal gomama kude nui ka jojom la kpama ala ba fia glame mi gado ye nu ya jojom duto pakpel amerikanya awo mafia kpama ni jibamia ase goma le goyanga ka ma dofo fajina wa deko mi totroga gada jiu ma gada professor togbi damajiji na ma akpobe alekenya dodo le akpama ikawa adenu manami togbi manonya da biam fonya Philip Bokoga ayo akpano agloba ya togbi ga fonya yenya me kenya fiana dogbo bale magleva yena ya pa ani no mi togbi sria me nya fofo za shimare yo vangoche ko vaza fonya bonya fonya novi aro nyonivi ye wo zongle yenye lo jimi atogbi sria ya kemye si haba mi atogbi sria ha ye fofo adala zavoya za shimare fofo nya adala zavoy ko ya fie oba fo jipi a chiglenyo doma ko nu ngongla ro plan nu ma kokoro le diado china yenye ajiantonto maka china ha ko o wonu na achamle makoche zana abale ko mi atogbi gamadra ya fo ajoshikpe okay ye ko na dozo edokata arena mi glonya ho vayi ta ma yenye symbol of authority na yenye yojia le avadachi avada dagmanto hela nglo mato kaka ngoche dogbo fa avada dagmanto yenye vajigla poti everlia yenye dala na no do maro nyinorokia nyamakpa ye take over aro ye va yiji gaka o mono ya nko semo ya to gavon va ye o vi o jiji ma vi o va vam manyero fia ba bubuara ka o mo galio ta flate nyi ma maraka ta ra nyi gbon maga troi re mi ato du to kle a ulo ma fia po vototo boy nye ba mi o mi ato be kuboka agba ye jigamadra mama ye klo mi to katu afi mi baro pama vu maru ya tado ya maru mi ya jilo dogbo nyegbo tado fiaru fali dogbo nyegbo fiaru fali tado toro zangova ngoche afi mi dogbo neva atu okay gamadra poplota gamadra malio via vanya yeto do shikpanyi dome waje glak poti ohwa de chia shikanya ni ho kona no pa de me anya symbol of authority abale ko ka clank wala gavo ha shena sechi jamiga iko jamichia numa onye gamadra fonu ye via oko ni dome mata fiaru fo mahali hafi adala zavoye obanya adala fo jia chiglinyo doma yi ha yo fiaru pa ya dashi marie ko ni dome okay na bia ba maketo dashi marie rofia maglo no ba mawie ala ba yi ha yo pepere hu wana na duo yo da ma kloto moko duo ba pe de shibe yo no la yo pere unto me ka subo ma i kwenye fia ha ma wodo fia ma wo na ma ke ma wodo to bi gba ha fia wo afi ga to gamadra ha de fia mo ko fia ma nya doreka wala fia nya tronwa afia tanya gbadala atanya dala amawi fia ru fo mawi na mi atogbi vanya ho yo nyiro via dara rokibo yo nyiro via nya maka yes3 jikaba ama adrarazo atado
tso fofoa ƒe domenyinu yi ke nye zia ʋiʋlia eyo ve miatɔgbi ʋɔnya gbɔ tso fia dua ye tso fia mi miasri ɖa ye ŋkɔ ŋutɔŋutɔ kponua eyo va zu sri nya hewo miegblẽ va yi ʋɔnya ƒe nyagbɔgblɔ ye sri ya mi ŋkɔ sri do tso eye wo mɔzɔ ma akplɔe ɖe ŋuti menye ʋɔnya kple sri koe zɔm o ʋɔnya wotia wo ʋadzigla kpotui setsi kple tɔwo no mɔzɔzɔ me tɔgolo kple tɔwo no me hafi miatɔ ʋe dometɔwo hã wova me mɔ esri hã eto edziagbe miegblɔ nyamo ʋu va do ɖe woto dzodze kple teƒewo meƒe kple tɔmewo va yi ʋɔnya nyame ke kplɔ mieto ƒugɔŋui ʋu tsiteti ʋeta klikɔ teƒewo hafi va eŋlɔ ɖe aŋlɔ gã tɔgbi ʋɔnya ye va ŋlɔ ɖe aŋlɔ gã ye be ye fifia ye ŋlɔ ɖe afi ha ye ɖeɖe te ŋu yo nyɔnuviwo abui kpɔ ƒe viwo koe ʋu ɖeɖe te ŋu va ɖo ŋlɔ gã ya ma ye ŋlɔ fia ɖeke ye megale ye ŋu kɔ ʋɔnya ye nya me ke ne ŋkɔ dua hã ema mieva emɔ dzi ame aɖewo nya bubu gblɔm be o eŋlɔwoe mienya ʋegbea to na language magblɔ nya maka ɖe dzi eŋlɔ yi hã egɔme ɖeɖe li enuŋɔŋlɔ ŋlɔ abe nuwo ŋlɔ na ene ema ye miatɔgbia gblɔ kɔl mebe ye ŋlɔ ta ya ɖo ŋlɔ ba ŋlɔ gã ta ŋlɔ ʋɔnya ye tso du ya na mi lo tɔgbi ke ta awlɔ me fia ɖe ya gɔme nye efia ke le ɣaɣlaƒe awlɔ me yi hã nane dzɔ ye ŋkɔma hã bivɔ kale ko dzɔe be tso gɔmedzedzea mea nukɔma li yi ke ʋɔnya mete ŋu dodom le akpama kabakaba o ʋu hafi fifia hafi tɔgbi ʋɔnya ƒe ŋkɔ nava nɔ ɖim togbɔ be nuleɖiawo kpakple ŋusɔsrɔ̃ ɖewo li be tɔgbi ʋɔnya no ŋgɔ ne aŋlɔwo alo eʋuawo kple etɔmewo hã leko dzɔe be nu yawo katã nanɔ dzɔdzɔm fifia hafi miava nɔ he yawo katã gɔme sem tɔgbi anya menye ya gbe mieva gbɔ gake gake ate ŋu awoe na ŋukpokploe mie ɖe me hã va yi miwo fiagblea ma taflate menye xe ya koe nye ye gbãtɔ nu ma dzɔ miaƒe nyɔnuviwo mieha wo ɖe ŋuti nenye be menye fiafia ye metrɔ megbe nye nyɔnuvi ele ŋunye kplikplikplia ye wòva nye dɔwɔma amewo metsi atsitre ɖe ŋu be nu ka te wo dɔ ma wɔm hã o gake mefiafia be exɔ teƒe amehea nye fiaɖuƒe exɔe da ɖi o gake ne koe zɔ nenye be wobe yewoaɖo fia bubu hã kɔ alo menye va yi kɔ meyiwo le zia dzi fifia wonɔ nuwo wɔm nɔ tevi ƒuma lɔm na me o ŋutɔ nyɔnuvi o fifia wònye woe ɖo xe hã ɖe ke le ke evɔ fia ɖeka menɔ du me kɔ eye wonɔ xe wɔm ne mia tɔgbiwo kɔ ye na be ne woɖui aɖo koklo na ʋuu hafi wodze agbagba va ɖo evevelia aɖe 1956 menye ɖo fia be medɔ wɔm o ewɔm as a ceremonial leader in disguise amewo le teƒe wo nɔ dɔ wɔm ne le ŋku ɖe ŋu miatɔ gbi sri agblɔ mie la togbɔ be ŋkɔ yɔm fũu ne sri wo dzidzime kple adelaza wo dzidzime gaka ne miagblẽ realisticalia sria nenilia le zi dzi fifia etɔ̃lia le zia dzi fifia nenema ke ʋɔnya hã nye ame aɖewo dɔ ɖe eteƒe ʋu gake ɖoko mie le wo da ɖi ba le kplɔ le nye o gake sri tɔ̃lia hã le zi dzi mamewo miayɔm ehi kple hi le tsa gbagba aheto atsasa kple tɔmewo wo hã wo ŋkɔ ko kɔ fie akpe aŋlɔme fia li dutɔ hã li tafia be vovototo yi ke le dutɔ kple aŋlɔme fia alo awɔme fia mi ŋutɔ mi ma awɔme fia gake ɖewo li ma ne gblɔ le ŋume ɖeɖe me aƒetɔ papa goba innocent goba nye name le aƒa me koa nye akpɔba leke fonye Philip Bokɔga hã eɖe nume va yi míaƒe nyaselɔme ƒom kple Professor Tɔgbi Damaji enelia tso aŋlɔga aƒetɔ bubutɔ Innocent Papa Goba ele aƒa me kple aƒetɔ Philip
bokoga ukata la pa mo wing madam na mi va vieto ku de Dufaa Kakaa ike mia agloba al ya walawaji fia ayim ike wo adaje sheba togbiga vanya ikanya juto na Anlo ye nya amaika apagbadada wo asa hakoko be ka Dufaa dongo togbo be wo nanam mi nyanyamba hayo kata ma la nyanyina yo yikanya afia ha yo ko la Anglong to ma yikanya botabla to voda na mia lankuda wa togbe za wona lia yikanya Dufaa na Angloga fa akpaji ye adoje nami la goyo kata ma gakanya saloma gade apato papa gobaji manda kwanodo yata fonye papa goba wezo yo Salasi ajiji mi ga go pom o bien liba kwachi here kwachi here ala wanu ina alam kurama mayo apa wi Andrea ajiji akabela ma yala tam ovora kamalio akpa be gagada jinye ala afia pa kwaji makaji bo hale dodoma de kamien kulam de miapa wona unchi nui ka jojom flafia la fia glama togbiga fanya padodo nyeng madadado wom na adzua ba wa ase goma akpoba pake yo le flafia ye nuke yo atanwa wo ba vito kuda Dufaa Kakaa Dufaa Kakaa me kwenya dodo mi egbona ngbidodo kpakpela afa wona kata vosado won li wona le Anlo me plus ba tanwa le nkude ale kemia anye poli jemiele ye le kemia awododo na Hogbetsotsoza do nuke na tanwa makule nya salaw ay kemie le mia gbo flafia ma adoje kle tobia ho adoje kle apoto taflati apoto bokoga Philip hakpada ahyalango Albert nyavado apama kwa mi anya kata maga ekplenya salaw mi agada jiu Salasi mi da kpere mon ko kwa ta waje magazo mo ko kwa anyi bana ya tobiga wakata vieto tobiga vanya ekenya duto na Anlo ya tobi street tolia ingomba gberegbere afi tobi ado kenya fia gana kliko no fia obanya glon la Anlo fio kata rodo mako tobi ado mate regala la mu tobi sero mo legba ya manu mi amashi jinogo tobi vanya la jigba no anya ba tobi ado fia gana kliko bala mo ma jinogo imangu nyeto tobi ke nya amlade no to nye tobi jisan na abolo ngwa fi Salasi ni aglomi lere do kolek pieleza ni ha malabo kana na kava mi adomo confessionary kamala nu yamu no nyema maro motwero rokwiji boy ototo mi aba history agba chola masi dongwa story anya ba tobi ga fanya mali ma existo ba wona nako kaka choma ubariri ya matesi cho mi aba tobi re ka un tobi za wo mu ba yo nya fanya to ga fanya ba nu ofa nu yo wona duya afi ma duya la tangba la ro fia goji yo va zu fia ogba fia buga fa ga buga juga ga nyi noga isi abale tobi prosa de majere ma ko no vi Philippe de menye bari no mi gbo ba tobi ponya ba va processa kata yiji alaga ko de na mo ko wona ruru kata tobi ono morode tobi ado wona na bangu kata mare kama blonyara ka chungu niyo kata wo ma ozozonli tobi rafo yire to ebi agwe ke tobi sri Jubilee Radio ayi gbo bakoko roki kokofie oh fine rema arere goba processor ko poto we yo de ba collaboration aro official adori ya ko kofie du iko poto kongu de sharo na fia atomado he mi do da kofie na mo ya fa fa ba aspect ko ma ba do na nya ba yo ba afia ga enye yi ka wona o no ji ko pataki ko yesa be amaro danglo daru ga gere damaga ba je mo ko to bi srinto acknowledge globe to bi ya exist
Taiba Vavaya, Quagra Drum, a Togado, Eddie Magbreba. Ya, Togi street I will love to be another. I put them all led to ya. A Dwana Soran Gogba. Because a Duarovala Yama in a way, because a Togi Gava Yava G. I remember, ya you hear a couple of wojo, a move of Gaka. Marasto. What rest what I know what I evil do among you. Spiritually, may not understand maybe what I'm saying. I can't move getting more Africa is to get on Yanyaga. Okay. Ta, it talk with Gab and Yavashi Agia. Oh, I'm not getting a vagary. Yeah, I heard a Gumavazu, a cock bluff, who love about Dora Wong. Security Council, Ononia Niaji, La Angloga, Muteputanu. Unora Majibo, Yokatabio Fia no ma, Togi Tamaklupo no Tafama, Yobo, Yokorajibo, Yokata Yova, Kuroneshima, Yawung Shangwa Jeffia Toja Gato. Roku Ocho Peter Clomwood, Palamitima, Kasha Ojago Paco Dodi, Econo, Marogaba, Moko Damu, Beregre Mute Tobiga, when you regretable. Oh, Yatafa, Rona Fiochina Homa. Come the Shareko. I am okay. Can me get a bokbo? Kazakasha obofu dugara soga kopo over place in Junction. The process is okata lead girl to your official adoring. Oh, nyale ye. Ame tonto ye ato. Adu tonto. We ya driver duro. Mora de mani no ganyo. Ah, okay. Ka you na get a sabo. A sabagwa we ya. Ayina achego kaka duro Supreme Court. Oloba Supreme Court. Na va regbe. Ejaro kuma pojo waji afi we agara want to give a chronological background to where interview la fi agbaru me ka mi media mi aklonyin overall e malikulo manya yemi ira Supreme Court like give one ga the apex court ba magbe Jubilee Radio mi ato anya ha mi Jubilee Radio jig zigara manya banya na do da pon because fi anya ko fi aga o le mi ahide what one bro ni o le traditional council regional house of chief auto ake mi ato ede gba mi abo wan lawyer de ka po to Supreme Court o kudu yira fa magoji the Supreme Court de gbagbo nu gbere afọ wo da morinyo bo te po mo gbere obo fanya mate ji vago manye wo bo do enyemo ayata if anything the regional house of chief ke ya determine wa fi anya ko e magbele aka alo zo barabara ta oko ko bara fu 15,000 150 million ga ho do ba zo le omo zo nwi ota e ma le mi adora fi ma gbo fi obi glebadu ya ogo ina adu ya daga ku kem e ba ga mali mu kwa kiere ko afi mi ga gamre bubu bofia ka mi tu traditional councilor ye haga aloma kawe o ma yo ko ya yibo were okay e wonya orokyo wonya ta fo nwa prosili na mama ka fo na ga to ga ko ga shita ya mi ga gagare yan gbo so ye mi va azozolia bu va rovo me fu ni mi gbo apako yi ka temi ale mi no kufu ko bo nya bo wo oje siri wo po na le de mi adu nya no zozo ma adu abada na no to maraka ma ko fia ruru la maraka shu because a fear by nature ko clan aro le ko gona fe gbama no we ro na fia on to select na ba fia edrona jovio mo te fa afia ro ga no pa ori no fo mo te na jovia afia ro ga no yo ma na no kokom na mi agavo mo te afia ro ga na ani ya o blo ta no de share play ba distinct ye afia gala o no de share shikule kanu ka te banya ro na zu problem ro when we understand ba ko komaro fu ba banya ba ada fu na yo nu yo ka pomo yo cho chieftains ya makple Hogbetsotso play ba wona homa do ma ya mo ga ko ba ko ma ka anya the crack of the main ya va nu ka onye gakane mi alan ko danwa da juto e kenye da togi vanya alo togi ga vanya bakle togi ga srin kenya Anlo pa awo mafia vovototo via de la fma vovototo la ma awo mafia la vovototo ya do via wo mafia gala afia ga anya wo mafia na nya ba du ya la ji jikpegidi mo ko ma chi gbara ka gbon la so ko yo ga wo mafia wuro ga maybe aga gere bata ogbo maybe amada no fonyo papa abada no ko masamba yo nya jutova ajibe ya aho Dufaa Kakaa toka kiaka ikala Anlo ma pame
jiba mia asako me ye anyama do pe susu to bi oba nyade jibe ya agblo afima gade funya boko ganji maglo bari nyawo manya mi afa taro jinu bo mi avano fu me kokoble ma fi ha okay akpe kore anwa the other things ya mawie dari na mara nyama glo ma yente gagara malan kura nu po bale nu zere lake manuela da kami mi kokoble mo blo mara ko na yi British ogbo Her Majesty the Queen in her early afi prime minister no she okay you colonize me maro adopt a system maha of governance yeah early mara ka banyara ka ma shama po do early ta manya no nyi ba no go ma ke ko no bia klo tomo nya nya ma nyi jina ma sikron koka do ba mi wo nya subo na do hi wo na la atanya awunovi daka avazo unoka gaka to bi la yo katama funya bokoga la yo katama ne mi alan kudamwa nu ye va jojom fle fia nya ba ne va kadufa ye mam yon ton ham ye egblodungo be Dufaa Kakaa ya ma no na vo ye ma jogala nglo ma ha ba ka Dufaa ga keko marko mi se goma na mi ye alo atangwa no boboya matem boboy no go ta fle fia le amoyuka nya afia hawo le akpaya ika ovado juto vanya fia mala nyanyina yo numa kwenya nu ikanya vivli le yavanla vovovoji ba yo masegomo ba wo yi Dufaa Kakaa ma no nyanyina anglo fa awo mafia ika juto la fuma ye na make apadadali anglo valogoto ikanya do mafia do shifia ga kpla miafia ga amokata ma no nyanyina wo de do mahi ma do va dewo dafua pame majiba mia allan kudan ba anyanu ka journal anglo ma ho alo fifia ye mie akhayo kata convict suba mia azorengogba la goyama ayo akpano ma glonya rova yi ko zanya gome ba mi ro mi togbi du togbi gan honya na no ma yi jinyo ayina wo anu gidoga e kanya konu va vi mi wona afu e ba yi ma o ma mi ashio manyere masio yi ha saga ashionu na nyebo da ka o di ma jikabana du to akonu wo ma mi katamia asi avanya no gbogbole alaba e onuma oga onyen wa bia o ha mi reunchi tagbi marko hanu ba gbanlo mi nana mi no yo al do yo katama la ba afi Dufaa Kakaa na yi amaka do mai mi na wonya on to ma va lo alo mi na wonya ma mi globare mi do marura ya togbi esrea okay over kwe da kama audience da mamio ana nkaka jiroma na no ga kaka na no kaka ero okay vuko alabo mi ngomia wodo ga ka doro lire ahun ra wo fo do nai munya mo sha me no ngo afie za che za now okay na maro we ko we re honu na maro gbogbo mama wo nyama gloma ala nyanye na onya la bani mi nya glo nya wa mi kefifia mi ava aglonya ro mala mi aglo fie nukate wala ba oba paro ava kli mi aro nano agawe gbehigbala do hina no tai ko pie ko ala nyanye na moga seto mi onu mo ala nyanye na wo dawi da ma chufo bwana mi ba de mi khogo au le goyangu dok ma bia kpo ba da mi onto mi nya ba la nyanye no ho kwa yo ma o haga danchi ko so ala ba chu gbadagbe ka mi dashi akpamang o no wom ho dongo kaka fifia mi va gagam dem to winto no na ma mi rashe akpamang na o okay ma glodongo ba mi no po klam la da we no ngona nu ma o ma shama fo do na la tuama ala fo la to he yo akpe afonya Philip boko gan merku anonya na gloma fi fonya ahialango Albert ha ava afama kaka magwana gagara je magba
papa okay. Yeah, so I see everybody. Let me ask some more comment allow the flow of the discussion. I mean, I think what we want to cook. Okay. Maduta flashera kwa mata. So that we can have a very cogent discussion. Maduta flashera kwa mata. Kwa miapanya salo baleka mi ji mena Professor Togbe Damaji na lia cho Anlo gakule apato bubuto Innocent Papa Goba apato Philip Boko gankule ahialango Albert o wila pamanam mi ajadodo wom tama duta flache de akpamata be nyade lungaka yu nyebe miava sanana goma mama gade Togbe Damaji na liaji funya papa Americo. Yes, they ma glomala bari malaba mi ado fear bofio. Okay. You kata kaka is good. Yeah, ma wana to we ba duma vi onto na bungo goma se nwi ko. Ina ba totomova. Awala totoma ina na tengo rege. Tanyi ko glomia bari. Nyomi la fear. The Toby Gaba nya ba nkoma. You ba counsel me mecho and we speak for him. We shall ma glofia go here. I should be held responsible for it and any court of coverage I'm ready to appear. I can you ko glomia la yeba. Imi ba ngona chire. Bikate woga. Maraka manya anglo more than anybody. Angoraka malango bona ngoraka. Ikata ngoraka share have a distinct role to play. I'm not doing we are involved from the very beginning. I want my fear about me on. I can't tell you about fear on your body. A little reading who we can make a quote over Dufaa Kakaa. No Kenya Dufaa Kakaa. But no can get do a Jani or Polly Jungle. Ye me can you choma Sunday vai. Ye Bukoga ononi Bukoga Koto Ekacho Achanvi Buboza ononi Klotok Biokata one number one air. Come we dogo cho one ma. Ya open over Sasanwa 106.9 FM. Makarajiba Tobiga never won't cook or dogo cloud my feet. One only Madokata on your plan. Leke wo girl for Sasa or Donazoran Gogba. Or pave the way. Miaru Hogbetsotso. Eh, manya Hogbetsotso ruko. Hogbetsotso la banana na dogo choma na dua. Hogbetsotso, I have the spiritual aspect. I have the physical aspect. I have the economic aspect. And other tourism aspect of it. Kaka no ka nya fia yo mi leba bonuga mi yo ngba agba yin no fun over change are yin mi ka yin ojo to ago hon because ba gore man no ipo yo mi je shi file o gere mu mawu ye agba o chi ta fama ye to biga e kanya banya what apa wo fa la fuma go je ba no pali apa yo do la fuma gba. Oh, okay. Lucky ama but property ta fa ikaye to yo va fia hu va ya ukaka okun a odi da fuma goji safi ka okoko bu na ta fama kata anu avia to bi nya afu isabo bashi ye o hona every time wo ko fama goji afu isabo ba la no ga fama goji enye pa na valia ba avi o hona akova fu na ba numa de toga fa yaba ji ba taba ta fama na ba zuye ba yin ta kwa o ba kakanwo afu ta kwa 106.9 FM let's make safi lo ba ko no ko le charo lo bo nya fi o la aba toga fa yaba anwu mota no ji himala ayata ala yo break sanity into the system you kata all the country fa na ba ozo re ngogbe lo ba awo o yo ma wo mo ji nkaka ka akara mo amova onu gbeglo mu yo ba awo nkate o lo bo ba wonu yaro ta pa yin sacrifice mi va gbin pe o to nkate o lo mi awero they were not ready to answer okay ka asara na determine me enye true owner of bonuga okay arogo obo ponga o mo me enye true owner anyamale asoga kopo bonu fifile okay e ka on the 10th of July mi abasanya ni tutu nyanya mi asila magoji onya sege o serve amount and emi mu fon fifile o place an injunction Reki injunction reta pa maji o serve nyo to bizawo to bi o katala nwa ma ewo nwa o serve ama o hishimu ha so this service agbona o klagara boji no and a sell duyan bana wona na e soro joko o to sako coffee because to bi wati e ko kara maraka wu e ba yu fara ka bati ni obu ita cho la duji ga ya fuma goji boyo yo ga ina ba
yo va savoir yo ga que Dufaa que e que mo wona la ngo mo jo apo e be do go bo va que Dufaa ye fe afa ka poko gala poli jongo ga ta ku bu wa ncho poli hega o ga ida fi bare e so he over aw no ya mo se gom ta fo ya o wururu re ngwo ogugwo wo nshan va que Dufaa you are now the unshon of Mojimius. You are well, me. You are Marova, Marova, was spare on Aquamayam, yeah, one go grown what a fire, a separate until determined you want to recommend. You may have Villa Rookie talk is a will not have Villa Rookie. No, you come of a poor, let the Pama in your wo she danger. Alo avoji mao koko shida tapang ye na make ha padlock ka wo azan dongwa sagoma ba wo afuya dayeye e ka fia ba wo konwa wo dongo vai kwa ugbo azre tapado hafi tobyo gagam da fma ba magba e kanya blara ma vai ya yo aka Dufaa ko togbia zawu ha anno so heldomi yike ma agloba ma de cavado la fia o honu do nya nyento makpo gbamagba yike togbi no na ne modem na o honu na ne modem ne togbia akpa me majiba ma va se goma be afia ba nya gloma togbi elaba godogodo a Dufaa Kakaa aga jivage do mai na ko shida yo gadema gaka do mai nkaka yo akeo matenwa yue hadakawa ava mia totom aba mia jodola wana la bana mia asenwa goma ba akhaya ika mieka togbi o lama yika amio kane hohoa o kimake aha no mawe nyanu ikajibe ya totomi plus ba mia tenwa no angolo mevla fi aba anya klo fonya papa innocent goma goba anya innocent salasi damien nya kata mia innocent aha mia anu kadodo nyima mo onya ba mia seveve de nanne de cavado taika ava inglegal anglo jukomwa togi damanji jibe ya ado nya de mwafi na aga ijina mi fonya papa akpano bia nyaro mana bia Dufaa Kakaa loko miekpa bo ko bo va kane nani faro ma bo ko bo kane ro no mama yo ke kwa yi ma vai o kane ya tare manye bo ko ra ka ko kane fo sha fo mo ye ma glodon ko bare ye no fo plam la do no ngo na Dufaa Kakaa ye ma mo sha ma he no mo fi za che da no e mi ke ko mi ke ra mo kata nu aduya zanya enye mbafia ye wonye ha kwali jongbe ye gbe na tuha kwali jongbe taye me nya aho afele to lo gana butu ma za to li fo ma bona togi nyo ga kali glon togi bojiri nam ba le vure bia mu togi mia banya sala va ko so ha togi mia banya sala professor togi damaje na liema ala baba polika do la Dufaa Kakaa ma ika yo enya poli jongbe poli basa yo prophetic word keja to poli jongbe togbi ogbojiri poli jongbe mejiba duana asi nwie ala ba poli jongbe anuke wo aharem ale na glome ya basa yo basa kano ho to lo gana butu ma za to li fu ma puna ba le nyo ga ka glon atonyo atoglo guhanglo kabilinia forms you know yenya the basis of African aesthetics okay atonyo pega ka ma la perfect abale ni bino guhana na make yaro year round amoha mo jonathan ko nenema gakali evure the path is open okay or the gateway is open ala na duanga aro duanyo yam chime kanero ayo nga enye ke nga ko yo nyenye vo yo sange mi afi o ze fiato ze gato okay yo donuaro ho likan ike be alaba de ka wanava okay fuma mi sange
le dunu vovovo ate no nya bia dana ro akpa ko akpoli jongbe ma gbagba shara jaga alaba ma agere ma ko ba alike nya sala anya kula fonya innocent papa go ba ma innocent sala si da mi hala fia mi ko ba alike gaka tobi yo nya sala si be editing be amanya ro yira agopo won majiba mia ase togbi zawufa nya ike oglo na nyeba won to masio alo ma de gle no majiba ma fu bedashia no na nyeba atanwa na mankpapa ala ba so minti blava kata ala miango na nyeba la minti o ma atonda ma mi atanwa se pa bedashia Yes, you are going around. Hoselase. Nila wanya bare. Ima ngodo bolo. Ba Dufaa Kakaa ko je kai ko kani. Ita ma jama gble ma to chire gboba. Acho waya to bi za u blo nyara la mo je fia. Ta ima ma globa maybe amado ma sio. Ima be mo ni bare. Ima ni bare. Miya va respond ga se goma. So information sa wala miya shio as a goma anuma kokokoi miya state as a goma ima glomala ba yo nkaka chom na yo aka Dufaa majama na nyasala na nya bare toji na nya bare langlo mala ba mari Dufaa omo kanejevo je kai ko kana Dufaa ita majama na mikata nya ba Dufaa makaka ko Nella mara pa susuma ba e ga Dufaa Kakaa aho ma so radio it's not type kana nyeba wa va kede ma so ma ti kaga aw da mabia ba kana wa va kede mo kaga o mo ro mama liyo asa goma ma oba ma se bia gomo ya ba bia mbare kana oba yo va kede e mo ne bare e mo ni glom bare mo ro mama li bare o mara kana ga ka Dufaa bu bola komi gbura fanguji Professor, unda kanya ba togwiza wa emi do jakpli ya enya dufia na anloga. Marku asago madai. Misa badashiara. Okay. Right. You akpa mon popo do wala na du tabla to voda kata. Le nyata fama yemana glo ho nu ma wo nyebe choro nyi cho shike ba uba ukadufaa ho shike awunkunam kaka banama aga ro nyare kan patapata fumo ma glo ba ajaba ma bubakare tobi ya ko tobi da ikanya ango do kata jirula ma kere alaba ma bobo Anlo nana rojona ma ba anna mo ma do bono ma mala nyanya na fia baloko hotel alaba azonima mazoi to boba nyakla awo ma fia mi mata dogo ka ada ko la ma puka pakli alaba numa mala nyanya ne o ga ashon ha ba yelo mo so so ro mo ye gboga ko shiragbe magere yeji kakele ajaroro ma mala nyanya ne crown alaba maroto ye matoro ma San City shika ajupo yitaji mla afuma Jubilee Radio 106.9 FM. Masa akpaya goma ba ye todom radio dofa. Yeah, ye matoro ma radio dofa ba mara record ni arama aroto shika makboba Alvinia Philip Basle Patrick Jubilee ya hono numara rawama afmana dua isi loko majuba ma global nyata pama radio dofa Plau ponu mararewo wa usage duma viole ala ba duma viola go do nyara sagole hafia nya nu heji yim
tala susu ya ta nyama gbobe mi glo anya tepa nton du ma viawo manya bala susu ta ko ha aleke ko na glo nya re ko abuna se ko na no egbom ko sikedo ni anya nwe ba male etepa tutututu na ma lenya tepa ma nya yo kama ese kpo no awa ba sohia wo vinto amayoka ajijimba yo wavu sike mama vava mama pokpo mama diapo macho mole sike duma via ola umonya na neke makao susu ya talale uru na manya ba yo jiba yo se topi sri nko la bon ya kata yi waji a awa ba ka yo toto yo munya katutu ajinyo tadu kuma agbo la fia ba ni egbonya tefa na etumaviawo kake afa kaka ela mavajio alebe fiafie mi edufa kage enye egbola mie safuli kuda mia pangoma kukumbe traditional councilor pekpeto hede woge ba tobi alla mabana na maye nuka mijiba yo alla nkudanwo akpakla sube johanna ava asi la emegbana nyeba mi okpakpo yavo nka mi no mokpom na akpe lenya to fun abala na global traditional councilor afianya traditional council ye glone alebe lenya tepo mo ike gbo mo le fiala o pata pepe le afira gba ike je choko Jubilee Radio alebe le takpepe ma anya unu foga twa unu foga cho Dufaa Kakaa hanu yoga anu foga cho Hogbetsotso igbona to gbo planning eje gbo ma ho kaka yin foro ga yigaji ako do vie amayo kanele committee ama kaka le nyata po mama le jaruru yakama sacho novinye Philip bakle novia ogbo hane dua jajama ba yo ka Dufaa yo jadraro na Hogbetsotso buvu kwanu maude nyado ko magbobere eduade nyawre rela mamiga no jivuwa de mama emia domo ye fiamanya fiaga vela duya mashike do plon para mai ha plon to pai mai ha plon to akpa he nanya amare ba yepa wopo ya wopara matan bungona nyafa afiao di fia to bisrim boko unsa potata atato kakaba ademahi oba to bi boja ye globale sikafia ba to bisre commande wa lo ya balango to bison afimade edumobio no nya ogbono ade ya magboba unu le toure nyanu nwe opie bia rekafe nemya ga maso ba mi ore 2000 Anlo ni banjo ko neneme wo al yenyema kwa gbadashia na togbizawu analia dufia na Anlo ga pa akpajia yenyema funye bokoga ko anyada ina hafi majibamia asagbadashia vavito kude alaika Dufaa Kakaa ba yugboga ga akenga kaimana namanya ba ma sosogade ajio marko nyaina koina ka koina mafima gade professor togbi zamajena liaji afo salasi suita maglom roba Dufaa Kakaa jira kako kanela nglom ye o ka Dufaa ho ye moga abubora ka kaga la anglom hana mya Hogbetsotso sa pa konu okla azanru onye ba amoyo nto gba jemfia ba yo ga ka Dufaa valia fia ha such a who from having access to that place as a goma a such a room cotton janto arop on rush you jiba fia kana on Anlo pa dunuola ikerenya banya fa bonu ga
wo me hel kana wonu regbe na bu mu ga rofo te pe ma wo mo po mo arofo te ma na wona raka wo na onye ba odi epo yo we ka fi ba o side girl for contempt ya akpọ punishment ya ropa to he wonya mutamoti ogo iti ma wonya ma gbromro aya go masama na me va figo jire azai kana mieru na Hogbetsotsoza afusa asi manya nkuro jiza onya male ya kana mia to yupanya klo afa ocho ngocheva angro ma fama otola munya afusa asi male ya kana mia to yupanya aklo avia ocho afa ocho anuya ngoche arotomanya pa no manya pa aro hogba ava anglo ma fama mapa nkuro jiza onya miruna komanya panya pa za ma rume miela manyanguru mohi komanya panya pa za ma ya na hoji sana na ma kafia ba ya banya fa jijifia amoyo kana dongo no na mo ma orashi donya amoya pa za mi no ruruma ama to fa jiji asegoma yo fa jiji fifi la fia ajeba na anya ba abalaga ngogba ogbina ya ba de konu rifia mi ba azaruru Dufaa Kakaa no fa hom la dawe no ngo kani asegoma na onye bo dunu bidogo ha un tokpo ka de ekpo ni eseni yenya te fai le evema le angloma le de konu ma ba le ngbido fa afma go le ngbido do konu musiano lo fa amla dawo wo no na ngo wo na mukata na zaruru kana onye ba nu ya banya to bi ga banya plan la poma gawo ye de konu to abala ka ruro Hogbetsotso konu pa ruro egblena ye o so aje konu goma ana Dufaa Kakaa wo tata kele ma na ga sibari magwa plomba azaini ruma bi na ka ponchomo agba ba ta ka pe ya kana wo le anu ya Christian Council afma o ta ka ba yo du konta na Hogbetsotso sai kana yoru anya ba akonta o mate vaji o akonta o mate vaji o ala ba ka fla igmendra na no to vichi la ta paro ikana unto mota si toma jina orokio ika afanye bia unto ono no bia avo abo do nipi tami emi Hogbetsotso zan va ya mi wo fa konta na mi o akemi ga jibo yo to atopota aba yo jema aba yo gava ru azambubu. You cannot put something on nothing and expect it to stand. Much as it go. You can't jema globally. Azo ha kana rumi la anu gara agbagblem yikam ya pa konwo ro mo dademu konwo na azaruru pe ro mo dademu plus ikona ko ba anya bo no nyimo ka Dufaa va ya anya vo sasa yo na ma musa ne otona odana adapo lekena ofinya ma ngro vie manya angro vie manye ale ma ofinya bata agba Hogbetsotso pa konta obo yo wo mo te we ko na ma ko manya ba vo sasa no ka Dufaa va ya musa vo odana adapo ye na ga si ha ba efonya boko ka ayi okata ma yijino fina bia naga si ha bare anya ba na ofimi aroza nemie ka Dufaa ye o se vo konu fa pare globo oplopo oredo kakanya ba afa kokplo do aspect of Hogbetsotso zapa planning plototomo yaro yo baga fana jio mi ga pona tabo konu li la Hogbetsotso zapa wona o ba ajaba wo adonu bi la fo ma o ma ha la horo ma ha kakama ga fa mi ama fana jio mi poni o hamu ruru la fauma la fuma oma mi poni o maga fanaji o mi ga sani o anya ba mama Hogba beauty panyeti aka na mi wo na ha anya ba ale o no na cha le blema anya ba agba achi komieto anya ba aglitoto fa wona ikere mi wo na ron ku to gba ofa anu ya mozozon ale yo kana o gbaglia o to glia ma do fa nkuroji wona mo kata anya ba mo ga woni o dana da depo agba na onye ba obi obanke ya kakla bongo akpoma bolo ya kai ke ploto akakla va viento amaro mo pepo pomo bolo mi no viaro mo si gon apo abongo ko kwiklo no viawo asagoma na onye ba mi rubi mi Hogbetsotso zanko mi ofu baza viara onya po adu aputepa ye mi apa honu yo kana nyanu rara chiachiao ikane blamanu o wona na mako onya po nukejo
afnya ta will onya be toko na nyu ya yere ka ya rui gba pa nya glom ni la anu ka kla pla anu bia bia fa yi ma o ava yi ba gba yi kana to bi gan do to ba nya ava jigiri ava ba ya dra du yaro ya na ba du yana yira ngogba agba amaru muji jia pa du ya pa chichira ji yo ta ye kana to bi gan ba nya ba ya to astro tevna Anlo anu ya Hogbaruba oba o ma astro tefa ma jivago nkina fi obe ya do Hogba paka awe onye nkuvuvu park astro tefa oba mate jivago iya amuga chaitren to bi ka ba nya klo engineer so mia ye fu blo jiva via ba va ko mo ma onye doria ahangogba yive amu chaitren o ja mo yo ma yirege ava ya photo ma adrika mano to bi ka ba nya ba ya kro Anlo State University aka mo ma o ga chaitren anu Anlo memila anu nyiro nya kona mara ikumya no fia go jano si awusi jomna amama o ba amama o no nye dangledi o continue ano daglama merku ne ba mama o ba langloma amama o mia adida la kama o ma ya o kana gogbon ba anu da dito mo gawe o ba nya gloma amayo ka yes ne ba mama o yes asagoma na ne ma bala na gbe na ita mi anu da dia abonya ko gloma le na dua na chira jina mi kaka nyo kata ala nyanyi na mi voa mi temwa hida go ye blongba siagbe okay akpe afi maruma segoma afoto agoba afi ma agada togbi damaji ejia ma apunkula ahyalango Albert so he do motoraka makpenyi choma le tepa kwa owi le togbi da achitrem le afma afanya ahyalango Albert nukena tangwa makplemi ala ba obamia so hewa miawe eva hlafumatafa aika Afrika yo kadufala miejiba yo akadufala afma nukena tangwa maklenya salaw aika uhana no so he mamle 2000 Anlo ga nyi chomala agovono akpe mi dogo igbeton me diko miragora Anlo do katanji ka exam ao no papo na nyu pa godo me mile nyatepe akwe obari ha na gare anya kosu re gao ogline dona dai kenya kosu ko gagao ala bo gliado ala betuna huakpo ehina huakpo ma nyanyaji enya ibari ni choma nyom yenya ba o kadufa kaka choy kana va ya to giza uba mie son hel mie kadufa waje ma korete mie son hel mie gline ba mie kadufa mie ba togbiga du top nya pela fa maga pla mla damagao unungo kadufa alaba la govonwa la vonuga okay salasi maje ma gbonu bare gava mo nya toje noje okay gakari anu ha kenya dadi toko ha Anlo me ko gamiala okay bagblon to wo yia avai agba vanwiaka agba panwiaka anu dadi to awoyi yero ito lebe mi son hel sa se nya ba ha fi wo ru Hogbeza 2022 Hogbetsotsoza anya ba son hero o loblo ye